Manuel say sang Kecuali langit seisa iliman.
Iame uma sayai Bele o ita ea Ole mongai mama Ema putanga ma oilo uau Ele malo ele tia Malo ne ma fau fau Ai aluia oe Epele oe ilo ulu tue Se ia tini Olo umi fa amoe moe Olene ulofa Ualia ina Tu ufesili langona Be aisea ea Olene polonga Nilu ioleola Bonito fotofonga Changa ma oilo uau Ele malo ele tia Malo ne ma fau fau Ai aluia oe Epele oe ilo ulu tue Se ia tini Olo uni fa amoe moe Tele o aso Sa wibi Manila ngona e faangalo E faingata Sunga e faingata E a o seo E a wai mauma Mosi tali lo ualofa E faingata Se tali mo ita Changa ma oilo uau Ele malo ele tia Malo ne ma fau fau Ai aluia oe Epele oe ilo ulu tue Se ia tini Olo uni fa amoe moe mama Ne ma puchanga ma oilo uau Ele tia Malo ne ma fau fau Ai aluia oe Epele oe ilo ulu tue Se ia tini Olo uni fa amoe moe Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi maopo mai itatele imalana E pese tawa tu imaila uwanganga Uwa motu siya la tama Elena lo oe Se ia umala umanaba Elena lo oe Se ia umala umanaba Sa e taita I lo lima Ia la ole tusipa ia Ina u o matua na unili watu lipia E wi lava ina ene
I le suafa manu malo lo tātou oli o Yesu Keriso. E whai ei lo leo whatau waa ma whafonga tau moli o le tamawhai whi au. Le sunga i a whakaofo kaio ma le whaletua. Le paia ma le maave ese o le kalesia o ne hanga cooperating parish. Ma tau te whatalofa atu i le paia ma le mamalu o le awhia o tātou au poto i le nei asu. Awa to e sauninga o le tātou tamā i a timu Afeleti Panisio. Kia ora, kia olana, whakalofala i atu, malo le lei, pula vinaka. And welcome everybody to Onehanga Cooperating Parish for our farewell service for one of our beloved father, brother, husband, Afeleti Panisio. O le atu loa mo le tātou MC ma lo whālolo lapa. I le awatele ma le whaaloalo. Tūla i atu ai, pa ia o le tātou sauninga. Tui whaaratalo whatu ai, pa ia ma le mamalu au whia, sa moa ua poto. Ia i tatu nunga e le o le leo whatau waa i ona mamalu. Pa ia lava mai le vavau e o i le whavavau. Ai le swafa manu malo Yesu Keriso le au le kalesia, e ia lo leo whai masui, pa ia o aingana lua. Pātalo whātu ai, sunga le whawhengainga mo lo whaltua. Pēr pa ia lasi le e kalesia i ona tūlanga whalupeina. Maisi o le tātou sauninga li nei tai au, ma lo lava le soifua. Ma lo le soifua manuia. It is with great honor and privilege that I stand before everyone here today to welcome you all in the sweet, powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Welcome as we celebrate the life and the legacy of our great father, Timu Afeleti Panisio. As you can see on the program, my name is Palua Samsaulo Moli, and I'm honored to be the MC and take part in today's service. Ia, mo si whamanatu atu. Inai tūla whono a wād tātou manu nei, ia mawhifo, ia lo iai ia whale le tā ua po whale ese, o lo iai le i tū tamatau, ia nā o lo iai ia tātou whale ia whamanmole, o le tātou kāpaka whamanmole, pei o nā whaiatu li pō ane pō, ia awane i paka seisi lumo sesi, ia awa fo ina i poloka ina, ia nai drive away o awala ia whamanmole. Lea sa iai sa tautangi si atali i a chawani. O na ua tau o te nia ia e fine pālangi whamonmoli. O le tau mawhatawha foi, tūlou, sauninga, whamonmole, ia tūma mau ese mai tātou manmalu whamonmole. Just a few house rules again, as a reminder from last night. Please, we do have our bathrooms just outside our church, on the right-hand side here, for our males and our females. In terms of our parking, please try not to park in front of each other. So if you have parked in front of someone today, I ask kindly that you please find somewhere else to park. Also, please try not to block the driveways on the side streets. We've had a little incident last night, but yeah, please follow those rules. And also, if you do smoke or vape low, please do that far away from our church, from Mole. Ya, le nganga al whaaloalo, whakatai, le ala whatuloa i lau sunga tai o sauninga, ia wāta tu sauninga. Tai. O le a tātou tāpua i atu I le tua, let us worship God
We are here today to give thanks for the life of Timu Afeleti Panisio and to affirm the Christian conviction that while death is the end of human life, it marks a new beginning in our relationship with God. We are also here to share the sorrow of those who mourn and to offer them our love and our support. Te lai Yesu, wa unei o le toitu ma le ola, o le whatuatua mai a te au, e ui lava ina oti, a e ola lava ia, o tangata ola uma o e whatuatua mai a te au, e le oti lava e o i le whavavau. Our Lord Jesus said, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, though they die, yet shall they live, and whoever lives and believes in me shall never die. Tātou ifo matatalo. Le atua mamana e lo mātou tamā i le langi. O e lava lo mātou whamoe moe i le aso ma le aso. I le nei aso liu ma le whanoa noa. O e lava le atua sili sili. Mātou te ala langa, ma tāpua i atu. I lau alofa ma lau anga le lei. E whātasi mai pēa mai mātou. Alofa mai le atua, whātasi mai. Taitai e lau anganga le tāpua inga le kalesia ma inga. Le toe e sauninga, ia mātou i loa atili, o loa lofa ma loanga le lei e fou i taia uma. O lea le atua mātou te whalatalata atua i le ava ma le mingao. I loa lofa i loanga le lei, mo i mātou, ai mai se foi o mātou wa inga ma wō mai lātou e tangi mai ala, e le mawhaia na whātasi mai. Lord God, bless your people who have gathered. This is our final farewell to your servant. Cover our mother Leah and her children, the sister, brothers and cousins, nephews and nieces, the whole family. And bless your church also, Lord God. Our grief you understand. Our yearning for love you know well. And Lord God, only you and you alone can embrace us with life-giving love. In our prayer, we ask for your forgiveness. And especially at this hour, we ask for your servant Timu, Lord God, and you forgive him. No one is perfect in your world. Everyone falls short. So if anything, our Father has failed you, please forgive him. And for us, if there's anything we have failed our Father, Timu Panisio, whamolmole, whamangalo ya i mātou. Le mātou talo lea, o iatu e vatu le ingopele o Yesu. Amen. O le pese ua saunia o le a tātou pe pese.
tau matatou whalonglongo iai. Tala leia Yesu Keriso na tusia e Ioane. Ioane mata upus fulufā. Pai tau foi upu luas fultolu whangata mai le luas fulfitu. Our reading is from the Gospel of John, chapter 14, verses 23 to 27. Let us hear the word of God for us this morning. Watali atu Yesu, a whaia lofa mai se tasi a te au, e tausia e ia lau upu, e alofa fo'i lau tamā ia te ia, e o mai fo'i I maua ia te ia, mātou te nonofo mai ia. O le alofa mai, le alofa ia te au, e le tausia ia au upu. O le upu fo'i tau te whalonglongo iai, e le sau lea. A le upu a le tamā, wa awina mai ai au. O mea ia wau whai atu ai a te outou, manu o tātou no nofo ma outou. A o le fisosoani, o le anganga pa ia lea, e awina mai e le tamā I lo ingoa. O ia lava na te ao I a te outou, I mea umalava, e whamanatu mai foi o ia I a te outou, I mea uma ua ou whai atu ai, I a te outou. O te tui natu I a te outou le manuia. O lo manuia o te avatu ai I a te outou. O te lea avatu I a te outou, whapeo na avatu ele lalolangi. Aua le atu vale o outou loto. Aua foi tau te matatau. Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Ia alofa le atua, whamatala atili mai I tātou le malamalama I lana fiong pa ia. O le viinga le tua lava nei se iau le whawawau. Taimile nei o la tātou whalonglongo I molimau, a le atalii ma le tina.
so good. All the time. So wonderful. Ang alilele atua. Le se me pate ka poco mai ya. Alilele atua. Ni wa. Vale, tá. Poco pakasi. Le ya so. Fai uma mulher ya. Ya. Yo mo la na pa sa ko ia atua. Na o ia e o mala. E whasanga e o mata I maua. I loo mai ai, loo sosoana. O loo sosoana. E mai ia li lea. Ale pa esa moli ba. Se mo po patalo ko ni suga pa o ia. Mo ia ki na pastai na suga pa o saia. Ia tu sai po I malea pa noa. O pa ba noa. Ia awala ba pa I na ko ia aso tamala. Ia ia se pa ke na ko ni suga. Pa ke ngai kawasi. Ya, pa ke tasi folia macho pa ni a. Ya, lo nga lava dia. Ia o awai mai ko ia. Wa lava le to ya so ta ba la inga. Ya pa sai la. Ai fa pe ko na pa ima luatu. Ile a fia ko ne ya. Ma o tele tau tala ko I o to sa fa inga fa inga. Leana o na o au usitina. O le tina fo I whaanei roa telefole nga ngana tatou watunu. Ai alu al tina le single language. Easy to listen, easy to understand, that's I am. Ya o pia le tala na ai whaamanu luatu yo tu sa whai ma sam whai ngam whai ta. Ya luatu ia whaatini o tau sala. I leo o rawa iai se whaatalanga. Ai o lau tūla I atu. Nei asu. This is not a sad day. This is the happy day. O le aso pia nge. Kako ke pia whakasi o I ainga ngalua. O le aso pia e mongi a o le awala o le uti. But this is the moment for us to be happy. We all going the same way. But he's lucky. Lea I keu ngai pai whaanelei ngai patu no sa peltas. When the earthquake happened, we go down there. Thank you. Ele ko ia sa muli mau ko asia I ko mabai. Ia ila tu malava sa ko tumbai ko mabai. Le famila tu na pia ko ile aso. Ko kamaleo tinifile. Ya. Ale aso ni It's the story about our love. Our love. Ya, men na le la tau mapai ai. O mai ngai dia ba ke foi ke kam kadie ai. Ya wa boring foi le ngomo. Pa wala lo fial mo bol maka. Ya ai ya so ni. Tidak kau kautala, tidak ngamuri mawai misi oleh baku air yang dua ngapo, tapi ngapo sana. Kita kautala, di baku air ngalai ngama pabit. Dia bukan kau itu mau, oleh tambah macua, maltina macua, payah ingat. O Afeleti na luna soifua, lea susfufa o yanuan, ini tausanga. If you put food up, you have to pass it out. Kasi papatas, ya una sana suporta, ya nalo to pa ko ako mo bawat to pilihan ako, ya nalo to sila pia ko ya kala anak ko ngaya balong ay, ya alam lo kele yuki, ya la fai ko kala anak makwai, ala kala ugi, ya onela ya o pina fai doaki o se makitala foi malapatanga foi o makita ya so mau singo keo sen singo koi sa ya ai le go makko ndera fai ko o mamakitanga makleti o san this o fa na wa I le no le o san this
o lo tama, o pio, o lo tina, o tala leo. Ia matuola mai sales mo siblings, ina sales wa pai. Ko kele mako, ko sumba mo mako, a wa una vale un tua. Ia wa de ko ya o. Le fatia. Ole o sau I no fuali, ole o no fuali, ole si ai ga de o macho I no fuali. O ke go foi ma ka sabali la ia o male pale ula. Ia wa ma wa so si kia le di ma pai ko yo. Tuam ai. Ia wa so mai si ke. Ia esto ko ya si ke dinga so si le ka. Ia o bela de na sau ai no fuali o wa o nai. Ia o ke sau la no fuali. Ke go foi ai am mole ya ka basa libi. Ia basa. Ia ko la ma so ba ko prenda. Ko wai suli pa kausanga do so ipua kai ka pale ya mo fa ngamba ba kausavadi ko I ya onga au kele va ai ala I ka ngakale ngo ya fede e pa alonga o kalinga e kala ngo pealo o anti le va samba ba lu kuen ba I le ngo fede ka mai afa pe uma ka mo le ngo o ka ese le yo le ka mai lo fo o le ama ya ala o ke pai ni ama mau whaalongo ai I ka. Ma whaalongo ai ka la lo kuen malea ma. Ya ma lo anti le ya vasan ko lo ka mas. Ya payala ia le au kele vai ai e lu ko sanga au kele vai ai. A ai la le tani wa lo ngai so fang ako o pang ku kuila ten ko pa pungal mun mau ko. Lunga ia lava so ikuanga ma fainga luengai ia o ngole kausinga ole original pa pe po ia tua pa pigi wa alu ko inga wa alu siala ko kamai sainga ia au tu na la so ia o mea ia o saulo nga foi ke le ba ai la le aso ke pa mai ke ma lo mai pa lo kula wo sau ke le ki wa foi ia ku ngai ni sila sa sa ko ma si la wa yo ke le ba ai o ia le ka mai ngo ia fe le ki ngai ingo fali ka lo ia yo eu whakangalua le vai, e aso vai le sipiko, o whakangalua aso vai. O sa te kauia le pasi ako whele kwapia wa umala kuroa, nga whamalunga po I le vai. A ula ku male amo ngā vai e, ula walu mako whale. O le kamalale e mai ngisi, o kamalale o Afeleti, leo ke whaalonga ai overhead them talking about it. Ya, au le lei, ya, bako. Nga pa pengala ia le falonga pulo ia la sanga fa ia oi ia la pia skonga la sa pa ia lole le kausani fo ia se ba ku kingamba le ma ku antile ia pa ia konga o la ku le pa la me kausani la la ko me ai vai aku lo makua male martinale o sa va dia ku fele ki lumba fa wai e close ala ma ko fa le farsa kasabali ba dia kwa pa le sikama le si o uso nga ya linda ai a fele ki la le po pe bela alu ya apa mai si do baku ya aya sawe e kala goa ma ya la kulon pale e la kula e ave le coupe il au PIPC e fa ese la ko I puki po se vai bela po il pola le ole asusa I da ko nga pes ya kalangwala ia la ke ngofo mai ai tu malo alu lo ia tele ya kalangwala ma ko se kenge laki ya ai ngofo ni ka bai sa laki ke o pe a ngofo ka male ya ola ka mala le in my heart in ya pero lo ma fa that's me that's for me ai lei lo ma ko le male ma si wat ya ko pala apa kuska ya wala le I lo bakua fa mai yo fea ai bakuai o le me au leanga la wa sau peleki sai peleki la sai o kukuila kele kenge au le kenge popoko alu New Zealand kele kenge au le kenge popoko ya o nga fea o peleki la fa ai fiki alo lima se ya wala ya wa se tapi nga fiki alo lima se ya ko pa lo la wa
oi nga ola ai le lola e o makua wa le la ke do le ke ngo kwa o ngai e la ke le do al mele a wa fu o maku fefe ia maku kama ki nga vala vala e sa wa yo o maku poi la so sala la la ku wai do ku wo kilo mai o aku ka ngaka ko la ko ai wa ko o le usolo ki nga le ngo ko ngo kwali balonga ko do male wa ula la le fa to sekala pat wo so pa ngal o pepe wala le wala ai lo nge do ka ma le wa fai la ka ai ingo fuari wo so pa ngal o pepe o popole a papia pula le meo le aku pa ngal ya ke ula e winga lu ka ma ya wala kwala pai mia wi ala ka la ngola ko ke do ko ngomai lo ka ma sa yo alan ni wa wole do pola la ka nga sabali e alu le ko inga wa ke do le meo le aku ko fas ya o la kwala ia le ba ko kwale ba masi mali usole lo ki ngamo lo ko lo le ngo ko ma fede ya ba fede ya mako ya ala wa uma nga ko kuri tele ki ilo ka ma palo ki nga ale o ke le ya lua ya ola kulo la ya pa bailo ki pa pa ter ka lo ka ma o le ala va en bali ai ya le o le ngai pai ile pule la ua lo la ngai fai bai le ai su se miska pe su e sia kali o le kupe ke ngo foi ya ale o le langa longa pe maka ivi pe ne auli pe vai pio a lupa o le ngai pi ku si dinga ka wo ya la u ya ngala le nga makamai o ia le nga kokoma ale pa bai la inga o au le nga kokoma o ia le nga kokoma e le nga kokoma pia le dinga kokuli ya umalola ya la wai lo ala o ke ha onga o ke le papewa ya pa o palo ngalo o ke le ke la kuisi pape po fiu ko bai la papela la ale wal ma fa ni si ya ya le pape Marekala la nga siu grandma o le poto ting e poto e ngata ai e lo po ile lo makui ya ma ko malpanga ma ngayo ma e lima vai ai ko kele kambai ke pa o ma te da ngo fai ko o le maku o le poko ke nge poko e ngaka ai sau e ali ngi sila e kausi mai so soangi ngayo ma ko a ko fo ma ko panga wa ekele mai lo te ke wa mo ko sau ngalu wa sit up by there a wa ulu kan mai yo makua ma ule lo pa ya la ko makulang fa penga yo o fia la le ile advice lo makua le wa le fo wa i ya on ya la nga pai ya pai do la ia fa penga lo sa wa lo fele kinge sile ile on fit ya ale umanga Christmas ya sa wa ya ya yulai ile yo go fikulama ya mama lo nge de lai mali ai wal yem de fu kam ba ke nge e wala ku nge pa ngai wo sau lo la yem de fu wo so fo le ingo ko wo so ba ngai a ke pa lo ngai ka le pa I am so for the pa lo wo ya wo so fo le ingo ya le mela nga o mai akia o ka lo kursi su ko inga ba ave sa alu solo ko lo la pa mai o maku ka ke le ngo ka kele Malaysia o ke lai pa ele ko usau le ko le a ko lo ko a do ke lai pa ele ia so wa nga yo ma ko pe o kulanga nga ya nga split sai lo ma o kai minga nga lo ale o le ki ya ngo ko ya ai ba kur kusi de ka ma markinga ai fai mai la kana ele ai lava se si o ko lo po le kupu po le polingsese po le miska po le palemia ele ai ya se si o ko lo la ba ya yu ya ko ya la nga fa le fia ko ya ai fa ya le ya de menga manga wai ma ko al mama fu kanga la o ka pe ya o kama o le kama ai pe si ko inga o se kinga o ya o kinga o ya po o kama ya pe ya ya wa ko si da fia ko ki fa mai so o nga ke ngo ko fa ko yes ai o ko inga ko e pe ya o pa nga wa la fa nga o ko inga o le mea manga o ko e ko inga e yo ya ele ya se ska le ai o fa yan nga o le e pa ya kwa kamba ki pa ya ngo fika ko le pa ya so ya so le mo ko le ya so a fa kwa kamba ke ka mo mai ka bo e me la nga fa na e ese le close la ku kama a o
vai mai e umalo le mele api o e ku o le resto wakele mai e umalo le ko ingalea abe lo e ku le resto wakele lo kaukala fa I don't care. Who cares? Okay, like I say, you're not going to take care of me. Him. God is taking care of me. I don't care whether you give me money. I got money from the government. I don't care anything at all. Yeah, I thought myself, yeah, maka you going all over the rest of for yes, si going up a million. Yeah, bango go follow. Okay, yeah, it's a good, yeah, now go back on yes. Pia ole kamali ai pe o ia o le tama tu tinga o le ala vale me te manga oi opa o te kamo fai pe se me angale wa o ke fiwa e fai aku tama anga ia la no way to do ya no kangore pai se kala e fa ai kai ngai ia pe por ka kom yang anga pangal ya fai aku kalimai aka ke fiwa ka ke fai opa yo la ai e sau fa ia ya kangole pai se kala paki nga ko ngalo ma fa se kali mai le ia ke au ile fa ko bela ngale ngalo ka mai olo kau kan mai si ko i au mai ngai ka nga wai ya ka ku wai nga ngalo ka e ka ko sila fia wa ku ngai o ko mai ke fa lo wa ku ko kiki pa u mai yesu le lalo lang de fa mai o yesu ali aka fa tsanga o ka yo nga usakan nila ke ba ya ku fa pe nga ya mbena ya ai o se kala nga ele lama upu langa ya lu kai ya o ma love story nga mai yaso ya o ke le se ya o ya ma ko kuli ya ele la ya o ke mang malo akel apa ai tia ko mai pa ngai ko kuli ya le mia la ko pai wa malo fo ko kuli o wai kele lau le au after mai ke wa ya kala la beka ya it is true it's more than that I just see is ya so ya ke o kele foi po la ko mas pepe ala sila le ko la ko inga pi o le ala wa la ko paradise awala o moli ma le la ko pi o inga disi ko aya it's so hard, finally. Yes. I will come back. No. He go. We look for the prime minister or the pastor. To proclaim the gospel. Yeah. Yeah. Aya. Ulung tu kau kalaya. Aya. Kele dia ai pa kaya pa fonga mai ko i kusa ko o ko foi kinga awa ko ke pepe ko ko lu le si bodi me kamale e kau ai uli mo le mangelo pe langa po le sainga ai mai la nga le spinga ia le ai la le fa fiki ai ko ken samo e wanga li foi la lu ia kau ia wa ka ke lu mal au sai kai magelo ya pati kai la isi ko sa mari ka la sofia anga pengi paki ka ko paki ya pati kai la ini usu mai foi ya baka ko ma fuka ninge ya ya se kala ko mi ale nge ai ya wala I got a big voice i kusa foi ma ko ma ka ya mafanga pia foi ai nga lua nga ko peang fai aku e ko ya sa kala anga itua nga ko fa fonga umba de kala anga fileki ko ngole ai apenga foi lo ai ko kusa 50-50 ka fai vai pak no 50-50 ai le nga 20 oi ai 50 ya e ko kusa pa penga le olanga au ka ke ma fa ko kaku ai nga fa pe ya ko ai ko vai kaku kai ko lu ya 50-50 ai wole ke le si ala ikiki las ya o se mo limba pa ka wa ala warnga ye yasu ale se fa yakul bol mai wa ye po ila ko nche de pinka kai lava Right, good morning family and friends.
Thank you all for being here today as we celebrate my Timu's life. Your support means a lot to us during this tough time. Many of you shared beautiful words about Timu on that last night, highlighting the loving and kind person he was. Timu was a humble and respectful, always showing his love for our family. Okay. All right. He had a special gift for creating peace and harmony, always putting others first. While he didn't say much, his actions spoke volumes. He made everyone feel valued and important, and his warmth touched everyone who knew him. Though he's no longer with us, the love and lessons he shared will always be in our hearts. As we honour him today, let's remember to keep his values alive by showing love and kindness to one another. There is one small mulimau by Whasamoa, just a little Whasamoa in English at the same time. There was one time when last year we sat down and he said to me in that before I leave this earth, is one wish that I want you to do for me. And I said to him in that, what is that one wish that you want me to do? And he said to me in that I want you to be the makai in that of our family. And I said, my whasamoa and my huku is not good. And he said to me that, remember, always go and see Awhinga, your uncle in that. Your uncle will love you and look after you. So, middle of this year, we went to Samoa with all our families gathered here today. And I granted his wish in that to be the sa'o of our ainga, my dad's family, and also my mum's family, because that's the wish she wanted me to grant for them and to do. So that is my short mulimau on that about my dad. But we thank you all for being here and to remember and celebrate his wonderful life. Eternal rest grant upon to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Whaelo leo whatawaa mo le paia o le kalesia e se o mātou ainga Samoa. Whae sina tala kuku i le mātou lava mātanga ma le toina o le tamā ia po le kalaina i a Timu Afeleti Panisio. Ai le whae se whamatalanga a uma sautala. Ia o na usu leo le mātou pese mātou te au alofa ai le toina si o mātou tamā. O pa ia ama mamalu o le saunginga e leo toi o i aiso o leo. O na e manu i le taimi. Ai whaapito au ngafa sautala i le mātou wa loto i fale i le mātou a inga Samoa. A o le mātou o ngehanga cooperating parish atoa ia o le asau noa i ailo mātou ta mawhai whiau. O timu e ta ua o le ulu taia lea o le mātou a inga. O la ua e tusi matua i aisi o mātou a inga po se mātou au lotu. I fuafuanga ma wha moe moenga, i le whalongolongo i mori mau i le pō na pō. O le mea sili o na mātango fie i lau whalongo, o le timu alea i to tonu o lona a inga,
o timu ale ai to tonu o le la mafutanga, o timu ale ai to tonu o le mato ngaluenga. O le tangata e anga malu e le whaalongoina lona leo. A o lea o nga silia e a mai e timu ya te au, ma le mato mafutanga, whaapupu upu. O le ngangana lea le toina. A mato poto poto wa o ia o le ti akono. Taia uma a ele amataina mato tapo inga. E poto poto le ainga ti akono ma le tofi o le asosa. O le toi ina ala e tele ina sau noa e tutonu o le potu whawheloa il tofi. A whaifoi o sesi o matou. Mātou te tuua i a timu, e whaia le upu wa e bawe. Pu. E tu lou a fui maono mo maulolo, mātou te le tuua i a iwang nai whai mea umile a wari ia. Ai mātou te eu ase o mātou ta mā, timu, sau noa ia oe, whai mo tātou sui le, ta mā whai whi au. Ia o nara, soi a leo si toi ina ia ma whai. Tasi winga o timu, e le tautala ai whai me mali. E saua se whamatalanga al to ina le mātou mafutanga e mali. A whai atu fo i ei tala ia na ale soi a o le to ina ia na uma fo i lea. A o se tangata nga lue malosi se mātou a inga Samoa. O lana tō whā malana whāu tautanga. E le eise tō whinga o le a inga Samoa e le i uina e to ina lea. Tono le laulau a fono se ia oa e le au whai pese o ia sa ia ta ita ia le vaenga. Lea ma le whanau. O a onga ma le mātou wa ai le to ina. E whaalia i aso mātou te whaunia ai se tamofutanga po se iputia le mātou e kāle sia atoa. Mātou te waaia uma alo ma whanau o timu i tono le mātou wharsa. E whesoasoani le toi ina ma le lomutua. Sila fia e le atua ngā luenga le toi ina lea. Mātou te tau ta mā awa o ia o le toe ulutai o le mātou ngā lue. Ia lea ua malanga timu. Ia o te toe nei ngā le au li i mātou lesi au mātua lea o mātou te toe. Ia. Tātou folo ia o ngā toe ina. Tātou whai me pupu. Manuia le tāpua inga le nei aso. Ia la whai un mātou pese a walo whātua i toe ina. Pāwhitai.
minister of this parish. Just over 10 years here, and now minister at Pitt Street in the city and Glen Eden out west. The Reverend Kaulasi Langi and his wife Ruby and their family, they were here for a good length of time. It's just this year they moved to calling of the Methodist Church to other parishes. It's good to have you here, Reverend. No love. John chapter 14, verse 1. Jesus said to the disciples, "Do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me." Before I say the prayer, the comforting prayer, and to the family there and the children, grandchildren, on behalf of my wife and the children, praying for condolences to the family. It's the passing away of the beloved one, Afeleti Panisio. Just briefly, Timu, as I know him for 6 years here in this wonderful parish, on the unincorporated parish and the Samoan and Sea. He's a man with less words. We always meet when I come in to do the Samoan service. Just sit down, he smile. You always smile. Oh, a man with less words, but his action, as I heard now, sharing about a man of action, is, I believe, that's a wonderful life as a Christian. And I believe for all of us, if one legacy that he left behind is that less words and plenty of action. And I believe by doing that, praise God, the Church of God in everywhere we worship will grow. Why? Because we speak less and action more. And that is wonderful man who has left that legacy for us to live on. Oh Lord, and my prayers that God will bless you, Leah and the children and the grandchildren. And thank you so much for very reverent Kai. The word of welcome is, let us come before God and pray. Psalm 34 verses 17 and 18. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus, lifting up the family of Timu Afeleti Panisio, who is mourning a great loss. We ask for your comfort and peace to surround them during this difficult time. Your word assures us that you are near to the brokenhearted and that you save those who are crushed in spirit. Lord, we pray that you will wrap your loving arms around them, around his family, providing them with strength and comfort as they grieve. May your presence be felt in their midst, bringing them hope and healing. Help them to find comfort in knowing that their loved one is now in your eternal care. We ask for your grace to sustain them in their sorrow, granting them the ability to navigate through the waves of grief. Give them the courage to lean on you and to find support in their community of faith and loved ones. Surround them with people who will offer words of encouragement, love, and understanding. Lord, we also pray for any unresolved emotions
or questions that may be weighing on their hearts. Bring them charity and peace, and help them to find closer and acceptance in your perfect plan. May they find solace in the promise of eternal life through Jesus Christ, knowing that one day they will be reunited with their loved one in your presence. We pray for strength and unity within the family, that they may lean on one another and find comfort in their shared memories and love. Help them to support and uplift each other during this time of mourning. Lord, we ask that you use this season of grief to draw each family member closer to you. May they seek your face, find comfort in your word, and experience your unfailing love and faithfulness. May their mourning be turned into joy as they find comfort and hope in you. This is our prayer. In Jesus' name we pray, and all God's people say, Amen. Sorry. O le launga, suafu paia o le tua le tama, le tua le alo, le tua le anganga paia. Our sermon, in the name of God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I le tusi whaitau na tātou whalonglongo iai nei tai ao o whetalainga Iesu. Tal tonu oni awa onga silio na tāua le ola whakerisiano. E tolu lava awa onga sili. Le momoa te la Iesu a e alofa mai a te au e te ustai i lau upu. O le awalu i lau tamā ai unga mai i lau tamā le fesoasoani o le anganga paia lea. E sau e o atu ia te outou. Ma whamanatu atu ia te outou mea na o inatu ia te outou. O le tolu, o le file mu, o te tuua ma outou le file mu, e leo le file mu a le laulangi. A o le file mu e vatu. File mu la valea lo tama i le langi. Ma le uputa ua. Aua tau te fefefe. The words for us from our gospel reading. Jesus speaks to his disciples in a time of preparing them for his parting. And he reminds them what is most important in their relationship. And I guess for us too also, is that we love Jesus' words.
It's what he said to the disciples, you must love my word. If you do not love me, you will not keep my word. The same to us. Pe iau tātou, ia tātou alolofa, i upo ala Yesu, teu ia tātou loto, whao ngā, whaima maftanga i aso taitas, every day, focus on the word of Jesus and share it with your heart, share it with people, talk about it. If you say to people, I'm a Christian, and you do nothing for the kingdom of God, you do nothing for Christ, you are not a Christian. You are just a make-believe. But for a Christian, we must love the word of Jesus. Love his teaching. And you know, when you read it over and over and over, years and years, and you listen to people preach and talk about it, your heart warms with fire, passion. And it should cause you to cry tears of joy. The words of Christ gives life. That is why he said, love, if you love me, obey my word. If you don't, then if you don't love me, if you don't obey my word, you don't love me. It's a challenge straight away for what we do, what we do not do. The teaching here, o le amanga pahia, it's a beautiful description in a Maua Terciano. It's a very good argument, because people today, when they say, who is your God? We say, my God is three in one, Father, Son, and Holy Spirit. One God. And they will say, oh, it's no such thing. It's not real. It's three people, or what? But this text speaks to us of the Trinity of God, the oneness of God, Father, Son, and Holy Spirit. How they work and do the function that's needed for people, but it is one God. I know we all have to get our head around one God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is one. And what is the work of the Holy Spirit? Jesus is preparing his disciple, he's leaving. He said, the Spirit will be sent by my Father. He will help you to follow my teaching. He will help you fulfill what I have said to you. So this is very important. The Spirit did not come to do anything new. The Spirit came to fulfill what Jesus has taught. And Jesus has taught, inspired, led by the Father, God the Creator. It's a mouthful, but it is one God. And we as Christians, abide by that. You read carefully the Old Testament, to Genesis to Revelation, it speaks of the triune God all the time. The very last statement of Jesus, I will speak of your man, Afeleti Panisio. It's about peace. In your life, in my life, what do you want? I want peace. I want peace with my family, peace with my church, peace with my neighbors, peace with my colleagues in ministry, peace with meetings after meetings. I want to live life that I am surrounded by peace. I'm not saying we're getting away from conflict and difficulties and
But in every place you go to, you want to see peace cover everything, victorious over all things. And the peace that can do that is the peace from Jesus. Peace the world cannot give. It's a peace that you have that is around you when you live in the Word of God, in Jesus Christ. And Jesus' final statement for us, don't be afraid. Don't be afraid of life. In Morimaua po in Toeina, ya Letia Timu, Afeleti Panisio. Tamo kai whamatala atula na ngā nuenga i le kalesia. Ai o te tantonu ua lava ni whakalanga le konga le kalesia whapea foi malwhekau. No loto le ngalue, ka maoni le ngalue. Ai o te mawhauwhau. That was for Lingalua Toina. Wana Tale Lava by the O here, Fire to Fafia. Oishita, Oishita, Wile Fafia. Wile Fafela, Untaco Tamata Yama, Yamata Fama, is Esse Tamato. Fire to. Esse é o meu avô fato de tua fama. I am tiale toina. Ile angamaru lona ola soifua. Le tere ngoku. Ao na fufonga falia mayai lona ngamu lona roto. Ola usia na toina na bueno. E tassi o futuro matou e calesia. Ai, se fia lo roto, e te doa o cama, e você a um água no dia uno. Aí lava ona le se sema tomata. E ia tomata de te maayai kalau orang fifty, if we have kangata te maayai kalau orang fano, no, everybody is different. We are not created by God to be equal. God created us with different giftings and abilities and talents, and we are all Christians. But this man is an example of humility, his gentleness, and his demeanor, his behavior, he goes deep into who he is. And then when we heard about the testimony of his life and his dad being deported back to China, and he's been raised by so many, his mother and his many parents raised him. And then helped him to grow up to be a man who will raise other people. Family, children, by others, anybody. And I told the great story in their family. Any family I know, people come from the island. And they said almost always they rest there for a time, a month or two, they find a place. Pero se fale Kalimaro, it's like a house for guests. And he's the gatekeeper. Until they are also keep the money. That is a beautiful story of the unity of a couple. They allow each other to flourish. And I will miss this old man. He gives me great inspiration in ministry. Sometimes we just smile at each other, nowhere. But those actions, those gatherings, those meetings generates thousands
feeling of being in the right place, in the right people. Glory and praise to God. For us as people, Manuia tato Elfaina, Nio tato Ola Sotua. May God bless us in our going, in our coming. Bless our families, our loved ones. And for today, may God, our prayers to God for Leah and the family and children, both families. May they know the goodness and the love of God, mercy of God, every day. It is said, one of the greatest gifts of Christians, ole sitia, waina whanongoa iau tāusanga. Ia whangaloro whaktai tuai, lai tātou nei, e whakepoi ko tele waina, tani mai ala, le tuai tātou whakasi. God bless you. All praise and glory to God. Amen. We're going to have a montage, and then we will have our final hymn and our closing prayer.
Was our leader. And after our healing, please remain standing for our commendation. We'll get up.
Le alofa para lei o le tua. Lo matou tamai o le langi. Na e whai o le langi ma le lalolangi. Na e tuina mai iai matou le mea alofa o le ola. Ma i lou alofa tu noa. Wa e au mai ai matou le ola fou ia ke riso. I le oli lau mea alofa o le ola e whawawau. Ma le talia o lo alofa mo i matou. E tuina atu le toia ina le tamā. Timu Afeleti Panisio i oa au alofa. Heavenly Father, we commend our beloved Timu Afeleti Panisio to the love and mercy of you, O God. By your creative power, you gave us the gift of life. And in your redeeming love, you have given us new life in Christ. Rejoicing in your gift of eternal life and confident in the love you have for all, we commend our beloved into your merciful keeping until we meet again. And we malanga toina. Tu mamai tato uma le alofa tu noa o le tua. Le file mu mai a keriso Yesu. Ma le mawhanawhana o ngā luenga le nganga pa ia e whai. Nei se ia o le whawawau lava. Amen. It's finished. Ia o ke mga ko leo ke le bile te ku kai makani. Sula ile lofa ma le anga leo ka ko ka pa o langa. But going forward, fa fonga yo ko taulanga sikia. Ala mo foi kingo makani le ku sai foi mo le ku folo nei kai au. Uku pa ma ko fanga. Uku fa lai au. Wa tu o malo le fioma ki a kongo. E por faia timo. Ya mais foi o ka sama molia. Veio o ka ko yai de so. Veio no meu. Veio sui o po io ai na rua. Molia foi na na fa kai. Na suma kai sa minga. Suma sa te laila. Kai o mo pe kua. Na pe foi suma sa te laila. Ka restaurant bina ka problem kai ai mo ka koi na ngas meu lewa pai lo mai ya fiomale ai fai va freti yo le usu lai bua yo sai mi lea o i fua tan o le usu lai bua pa mole. Just a quick note, quick announcements for the burial where we lay our father to rest, his final resting place. It is at 2 p.m. today. 2 p.m. today. So about 1:30, we should all be there at that time. As you can see on the program, his final resting place is at Manukau Memorial Cemetery, 361 Puinui Road, Wiri. Just take a look at the program, and this is where his final resting place will be. Yes, but Solo na faufaunga
ole masina Sulungia tuwai ita A ofa a solo na fau nga Fe pula fi mai fitu ole lang Angi malu mai le matangi A o utu matangi La openina Ngoto atu La olupelele Walele matu For ima Lo utama pelena For ima Tatoi fieva aya Tatoi aya tu Isi o tino O feo eia Tamai talasio el mona mai Te feel nguna nole O feo eia Tamai talasio el mai Utimana tu long masan Pe a umana tu fiafi Fa ai u ise upua popo ai Ite fai mai lava e alofa Alufati so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana peleino La auto fe alufani La mana tua latina peleino Long mali umatangi Wait for ima Lo utama peleina For ima To fieva aya Fieva aya tu Isi o tino O feo eia Tamai talasio el mona mai To feel nguna loli O feo eia Tamai talasio el mai Hakatulau Akamanga lumay Tatamana yun na vai Motoy witemoan Niheto no tutautoy Tukilau ay tama Tukilau ikikite wakawitoy Kavikite tua Natalia ito kutamana Yeah, you mauna kaon Egito tanamanava Halo kolomo No haita wate tua Loi mato Emi alila kote tamana Itene yolanga Kita kalanga tu kita kalanga
G-VAI
Maluma yo pese pesenga mayele savili atata mai mawawa le kitara tino amaniti sama le malu peni angelu elongo yo utino umfana mai no tatu faaola oye sukeriso. Oi será o serisi, serisa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi será o serisi, serisa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ui uleto sana manganu inga fai Wateng fa au lele yo leto langa mana yai leva Ai tele itu ua utoi manatu fia momoliatu Tau sanga oi luma mani mea tutu Ele
mana tua maita o tu mawita I lo fatu Boma tate tala no ai Momo sao se haso tato e fiava Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi I amana tua Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Le fano ua foli mai O Iawe lo ufatu ahulu fiai Le ngao sa wale mafaina tini lufia vai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la opele o tele tu na oe Tau o sao songi o lau fusi I amana tua Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena
Famalole pale Ungalua fafatisina Ningaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasivi Tuwalele mawalunga ilunga Biile tuwa Fa asa oloto tabua Ungalua fafatisina Ningaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasivi Uwalele mawalunga ilunga Biile tuwa Fa asa oloto tabua Lo utofi esa uia la upele Shiva fata upatile otele Soia osevi ingalea umabi Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea gainga Malole ko Malole kau Ooh yeah Tauteia Fa malole pale Malole kau Sifalute ua solo Ya fenoa lo ufina malo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Isifalute ua solo Ya fenoa lo ufina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Yesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Lo utofi oe sauia la upele Isiva fata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea ngainga Lo utofi oe sauia la upe Siva faata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea ngainga Tauteia
ti o unei matai le fiu iva aia uele alofa ua taua so ile masiasi wa ole tiu fa amatala talule alofa ua a to atoa pele ne ingaloita isau fa aswa pele ne ingaloita isau fa aswa e tu manu aelilia ile feanga inga ua osia ne ini movave e se miti poselia lo ua lo fa sa fa alilo fa ana una ua tuea oela ulupe uangatai lo ufa amoe moe la ulupe uangatai lo ufa amoe moe wapei ose ifola sia imanae le malosi olo mana o uavilivili fa amanuma ilunga opua se ia tu ole fetua matausa ni mai manu ole vavea ne ilia ina upupe atamama la ulupe uangatai lo ufa amoe moe pelea ne inaloita ia te oe Changa ma oilo uau ele
tele o aso se vivi manila ngona e whaangalo e whaingata sunga e whaingata e a o seo i a wai maua mo se tali o lo ualofa e whaingata se tali mo ita e mama ne maputanga ma oilo ua ele malo ele te a malo ne ma fau fau ai aluia oe e pele oe ilo ulo tue se ia tini olo une fa amoe moe Changa ma oilo ua ele malo ele te a malo ne ma fau fau ai aluia oe e pele oe ilo ulo tue se ia tini olo une fa amoe moe Sulumaya olema sina Sulungia tuai ita A ofa solo solo na fau fau nga Fe pula fi mai fitu olelang Angi malu mai le matangi a o tu matangi la openina ngoto atu la olupelele Toi fieva aia tu isi o tino e o feo e ai tamai talasio e mona vai to feel ngana nole e o feo e ai tamai talasio e lo Timana tu long masan Pe a umana tu fia fi Fa ai u ise upua popo ai It's a fai mai lava e alofa Alufati so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana pele no O to fe alufani Yamana tu alatina pele no Long mali umatangi For Iman
talasio ilo mai. Tulau e whakatulau, whakamanga no mai, te tamana i na vai vai. Ngotoi o te moana, ni he tonu o te tautoi. Toke lau ai tama, toke lau iki e ke te wakau e toi. Kai wiki e te atua, na talia e toku tamana. Yeah, you maona o kaon, e ki tota na manawa. Halo koe lomo, no haita e te atua o loi mato. E mihi alele koe te tamana, e tenei o langa. Te hita e hakalanga atu, ki tau kalanga. For to my feeling, for Tato if he ever I to ever tu si o tino Bono feo AI to my talasio e amore mai. To me see a lonely Bono feo AI to my talasio e amore mai. Te takua kakau, kai langa kita ko te wanau. Tui e te takua kakau, kai langa kita ko te wanau. E te alo, e vai ngatai. Masina, how she right will it tough? Ulang una itau mat. Tafi ay iyo tu franga limalulo fale. Maseu I fale rai, fai lo mai lau foi, we ai ni lo fai a oi. E file mu ai lo ni lo tu lele se moi, we a fali lela, ilo na tawa fiaf. Se ave fe au na te au mai a se tali.
lo wawalea please. Se ika whaasoa ia kamawhaka. Kia o se i alawe. Ioi, waku uma o ua lofa. Ufo uma aku sunga lo uoru. Alawe aka alo whaaka alo. O ina loa i o ngeina loa. O mafofonga wapiti. Tanu lopi uti. Nalele wa siki siki. Watu saina o e se rosa mama. Lo fatua e soli e vai. Alo lo famo veleno vai. Whakoe ia le toa. Ole mea sili wa e loa. Atonu e ai se asu. Taku whasoa. Olango no tau atu. So alu whamoa. Se mai mau pe ana. E loa mai sunga lo whatu. Ai a whai ai siling. Au lau ai feeling. Io e pele ai. O te tali ai na. Now the children, grandchildren come around. Family. This is your day. Wa tātou mai le toe vaenga o le tapu inga. Committal at the cemetery. We brought nothing into the world, and we can take nothing out. Tala Yesu, awale atu atu vale o to loto. Talitonu le tua, talitonu mai fo'i a te a. Le maotoro to maa. Ele mea toke no nofo ai.
te sau, te mea o tau ni mea te ia. Do not be afraid. I am the first and the last, says the Lord. And I am the living one. I was dead, and now I am alive forevermore. I tatou pese na wasawia pese bailoa whamanmole. Tonu ale tua ilona alofa tu no tele wa beina atuai ya te ia ya nganga o lo tātou uso nei. Leo o tātou tui na atuai lona tino i le tunga mau. O le ele i le ele. E le fulefu i le fulefu. Le fuefu i le fuefu. Tātou te talitonu, ma le matua whambo e moe, i le toe tū, i le ola e whamawau ona o tātou li o Iesu Keriso. Lena te liua o tātou le tino, o le anga. Na ia whaia, whakitau lona tino mātango fie. E tūsa ma le mana, ma le mawhaia, o na tātou i lalo ina, me o malava ia te
kia te ia lava. Lia malanga to ina. Aso le tua tātou to e whengai. Tātou ifo matalo, let us pray. We'll pray the languages of your church, Timu. Ore tātou ki te tua. Te tua tō mātou i tua tapu. Te rokare e mātou i te kameta ki e tui ako i roto i te ātangane. No te tikanga manea tau i oronga mai e te tua. Mātou ki e tau ko teia mai, no te tua tau penga. I te tukuanga i tō ora tāwene. Timu, Panisio, i raro i te kōpū o te eno. A ka meita ki katoa mai i te tua i tō rāka perepere i ārea, e rāka toa tā rawa anau. Ke rero te e tuatau e te tua, e i tuatau a ka meita ki anga no mātou i tō mātou atu i e Yesu Mesia. Ke rero katoa te taka ki anga o tō ora tāmine e te tua, e a ka marurui a mātou, i roto i tō mātou oranga a ka rongo ki roto i aku. O pure mātou i te au mea kato tō nā roto i aku i Yesu, tō mātou a kau. Kia ora mātou i aku e. Ke manina klo na tanai ke mami. Ke mami iwa bina tale na klo. Sa mai wanda borin, kangoin nomni talai. Timu Afeleti Panisio. Turanga sa may tama na nanguna na bururonggo. Sa may wanda borin na bunonggo na nabunuam na tiwa yung hina. Wara ka na nomni na lista lumay. Sa ni may masu maniwak ng taan ng bula na non matuwali. Lea patirto ng wani makububraw. Turanga sulit yung ruburto na nomniwade mo wasigo na klo. May mambuti kemni na klo lewo na klo ganga. Iko ni sa tiwo din kimami na wanungo. E tuaero mātou tamao i langi. O mātou o mai le i toi tūlā, o mātou whamawai atu si o mātou tamane. O taimi pito sili lea o na whaingatai le mātou mawhutanga. E maise lava i le tina, ma le whanau, ma le ainga mātou. Ai mātou te taritonu i lo lofa ma lo wanga le nei. Awa ua uma o na e tāpena ma e saunia le soifua mo mātou ona. Ai mātou te lei soifua mai le nei lalolangi ua uma o na iei lau fuafuanga ma lau whaamoe. Le nei ua mātou whato whaatu i mātou tamaha le li. Whaamole mole mātou te tālo i lau o fio. Au mai lau file mū. Ina ia papati so ina ai mātou umalaba ai maise le tina, ma le whanau, ma le aingali. Ina ia mātou maua pēr le mawhanawhana ma le loto kutelu. E o ina alu le malanga le tamā. Ai te whatu pēr ana ngā luenga i ki tōnu o mātou loto. Fio mai oe i fuafuanga ma whamoemoenga o tutoe o le nei asu. Ma ia foi pēr ia te oe le vi inga i le au no. Nei se io il whakapau. Amen. Heavenly Father, Creator of heaven and earth, and all that is in your creation, you created life, and you created a doorway to eternity through death. And this path of life, of death and eternity, we can only go through Jesus Christ. Passing away of your servant, Timu Afeleti Panisio, and his loyal faithfulness through life, reminds us to accept Jesus, to follow Jesus in this world into eternity, where we reign with you forever. Lord, our prayers is for our beloved wife
Seta Lea Panisio, her children, her family, Timu's sister and nephews and nieces, cousins, so many families here in New Zealand, in Samoa, in Australia, other parts of the world. Comfort them by your Holy Spirit, O God. Comfort the church, Timu's church, Onehanga Cooperating Parish. We farewell them with the many languages we have. For language is a gift from you. And Timu stood up high in worshiping you in various languages. Hardly saying a word, but his spirit was lifted high. All praise and glory be yours, O God. Now we carry on life, and it's not the same, will never be the same. As another one leave us, and we know tomorrow and the next day, more of our loved ones will come home to you. For such is the journey of humanity. But Lord, take away any fear, any anxiety, and give us faith, and faith strong in Jesus, our Lord and our Savior. This is our prayer in His name. Amen. Ya tu mau mai tato uma le alofa tu no le tua. Le alofa sili o Yesu Keriso lo tato faula. Ma le maftanga, ma le anganga pahia nei se iau le whababau lava. Amen. Salo sanga salo fo kata sile nei olanga aole nei uamala awina oe ye o mai o taua leo mamo Tumaletani mana tua ainga lo fatali uabala awina nei oe le tupu ile langi o lau penina oe lau peletasi Paulo le Kerisiano e Famaoni fina ina tua puanga serio i leoti no poi tua mauta totino e oli marine lani aloha iai lotano moni Osue oia tumaletani mana tua ainga lo fatali uabala awina nei oe le tupu ile langi o lau penina oe lau peletasi o lau penina oe lau peletasi O lele ko i ua koa i kaukai o le ngā kai whale. A o le seunga ai ka le seu. Ua se kongi a langa kila ua whapulou le kua lima. Ua malo whai o le whaiva. Lau sunga le whaafengainga le mamalo o le kālesia. Se malo kapale i le whinga ngalo o le kua. Malo kiu wha makala oa. A leo a kua i mangule aso o sio maku ka mai a kimu. Whawhekai,
whaafekai kele. Mai lava i le aso ngako ai le mangava. E o mai le aso. Leo wasila mio sa moa wale wha moi moi. Pau leo se mako wha mkalanga whaafekai kele mo le ngā luenga whai. Le mamalu o le pa ia le kālesia. I o ngā kulanga wha lupe. Ia se keimi muli muli ange o ngako leo so kūka pala. Pe o ngai ai le so ma le wha moi moi. O whape lea, ia ele whaia inga kako upu. Le a fo ilo kako va i whangua. Lea ua ka pereinga e le ainga saki mū. Ki ngā ia lea ma le whangau ia maise. Se kau mafukanga. Ua lo kou ka liu mai ma kala mai e ao e linge yaso. Ia o ngā wha umai leo kako upu yo. Mangu ia kele le koe ka liwaku i whangua. Whaafikai. Mamalo sa ua. Kalai. Pai o ainga ngalua, wa vea lava lo fonga, pai ma fonga kau mori mori o, pai a ainga ngalua, o le au leo o iai, io e, ngai mango mango di kaimi, a le saunganga ma le whakalainga, wa lava lea, pai lea mo kākou, wa umana ngā luenga, a ngā auaunga, ma le kālesia ma kāko uma. Fo i le vi inga i le kua. Kālosia ia maua se ngō fuanga. O le kamai a kimu i le mauka o le langi. Io e. Kāwhi mala le whai ngā malanga le kama. Pa i o le ainga ngalua. Whapea fo i le kālesia. Ia e maise sunga i whapea ngainga. A o lo fufonga. Ia whai lea. La kako seu i whangua. Ia. Wala. Alo. Amu ia ki moi o Ya, pasok. Sumaya olma sina. Sunya tuaita. A ofa solo na fa na. Fe pula fi mai tu olelang. Angi malu mai le mata. A o tu patang. La openina. Oh, tu atu. La ulpelele lele matu for no tama pelena for to if he ever aya to aya tu see your team now feel to my telesio el bai to feel no feel to my telesio el Timon to long my son. Be out and run to Fia. If I say,
te whai mai lava e alofa Alofa te so se tasi Po o whea o mai ai le nei lalalani La o whanau pele no O to whea alofani Mana tua latina peleina Nong mali umatangi For imai No utama peleina For To feel the eye, to feel the eye, to is you Poco feel the eye, to might tell us you in the world to feel lonely. Poco feel the eye, to might tell us you in the to love. Haka tulagu, haka mana mai, te tamana ina vai vai. Motoi o te moan, I ke tunu te tautoi. Tuke lau ai tama, tuke lau iki e ke toa tautoi. Kai ki te tua, na talia e te putamana. Yeah, you mauna kaon, e ki tota na manava. Halo kolomo, no haita o te tuolo I mato. E mi alele koe te tamana, I tene I o lama. Te hita e waka lomo atu, kita kalama. For imai, to my feeling. For imai, Tato e fieva aia, fito e aia tu. Si o tino e poco feo e ai, tamai tala sio e lona mai. E tu mi si e lonely poco feo e ai, tamai tala sio e lona mai. Te pekua kakau, kai langa kita ko te mana. Tui te pekua kakau, kai langa kita ko te mana. E te aloha, e hainga tae. O une mataele fiu iva aia lele alofa ua taua so ile masiasi wa ole tiufa amatala talule alofa ua
So atua pele ne ingaloi tai saufa aso pele ne ingaloi